Nimin kan iswa Krista Kaushan Kolasib chuan blood donation camp an buat saya District Hospital Blood Bank kada turin thisen unit song pakhat an pe. Special Judge PCF chuan sawrkar sum eiru pu Dr. and Palai chu thiam lo chantirin jaila dahlut nghal turin atia August ni sopali sanghe somni pathuma hremna puang. NDA kan tel dan hi issue basing kan CT.MAWIA athuang zirin kan thlawpin kan thlawp lo mai Chief Minister Pu Zoramthanga chuan ati clear to te chebei ule hremna kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun somang Nimin Khan Iswa Krista Kaushan Kolasib chuan blood donation camp an buat saya District Hospital Blood Bank kada turin thisen unit som pakhat an pe Thisen petu te hi mi pa pariat le me chhia pathum ni in blood bank thok tu ten thisen hi an lak sak ani Kolasib District Basketball Association in North Kolasib GSA Semi Indoor Stadium an buat sai Independence Day Puala Tournament khelmeka Nimin Khan Round Robin League to zofel ani a Diakon GSA chuan 72-55 in an Kingpui Bairabi Basketball Club an hnia Diakon Junior Ero an Kingpui Tur Zolnom Basketball Club an inland lava H.VANLANGHAKA hian 20-0 Chakin puan an ni in khel top bera bil khutlir chuan H.VANLANGHAKA 55-61 in an tlom thung Voina changin quarter final khel ani dona hetiang in fixture siamani dar soma North Kolasib GSA versus Bairabi Basketball Club dar som pakhat le mit somli panga a Street Slicks versus SH Mani dar khat le mit somli panga a KTO versus Bairabi Basketball Club dar thum le mit somli panga a Diakon GSA versus Diakon Basketball Club te anne Special Judge PC Act chuan sawrkar sum eiru pu Dr. and Palai chu thiam lo chantirin jaila dahlut nghal turin atia August ni sompali sangni somni pathuma hremna puangang Hethu bohini som pathum thlakhat sangni soma Superintendent of Police SCB hena President Prism Valel Rotale PRL lian tluang aten PRL lian tluang General Secretary Prism ten thu boy thelu atanga ron ir chuagani Dr. and Palai chuti Elia Mission Director NRHM le Director Health and Services Department nibok laka thu boy putlu chu October sangni pakwa khan ataka Why hot si lawin tum li lai zir hauna ne angin chuta sumpai sen sau cheng noi li singkhat sangkwa zathum somruk chu eiru pu ni in hemi cheng singli sangkhat cheng noi li singkhat sangkwa zathum somruke Dr. and Palayan alokol nu chui ani awangin account section lama lo dalet le chu SCB hian an man nge ani kum sang ni pariata contractor po ni lo puhun lian nga ka bak tong mingin health sub center som thom thadna tur na pe chuakin avain chengnoi som thum panga le singli manzet ani he na thona bil hi puhun lian nga ka mingin Cheka pek chwa ani na a Mizoram Rural Bank din Thar branch Dr. and Palai Bank account kaltlanga lak chwa ani thung Melred Sub Center Keitom Sub Center Dampui Sub Center hi abikin na thole sum sen saute in mil lo hle ti mo chwa ani bok ti chuan alo bera cheng noi som pakhat singret sanga zanga somthum pathum hi sumpai hlep ru ka mo chwa ani a kum sang ni pasari khan pularin liana Republic Veng Aizol mingin PHC som pakwa zet te thom thadna tur work order pek chwa ani a namdo in pakhat zela tan hian cheng singa zel hisapani ti chuan bil lem mangin poisa cheng noi kwa le singa chulak chho ani a he poisa hi amman na tur man ani lo ba ka Dr. and Palai ne na hlan ani a pularin lian hian ming na chwa ki shelo shim boka PHC som panga ti thom chat ani lo shim ti mo chho ani bok August Sangni pasari le October sangni pasari chung hian PHC somthum paruk zet rong noi thatura PHC pakhatan cheng singa zel hisapin bil lem hi siamani a heta PHC somni pali zet te hi ataka rong noi thatni mi alaw hemi atana ruwa man sumpai eiru ki an ninge ye mu ane achunga puna sang hian court chuan SCB lam hian anthu boy hi fin fi azawani ti in thutluk na siamin Dr. and Palai hi section 409/420/477A le EWS 13/2 R13/1 of PC Act 1988 noya thiam lo chantirani a SCB te poisaman cheng noi li singkhat sangkwa zathum somruk po hi sarkar poisa sumpai tura chusak
nghal ani bok heti la hian sarkar dan le shai kalphung ang nilau computer pani lunglei civil hospital ti changtlun na tura chumpai chengnoi khat singa sangli zaruk somkwa pali heti lai hian sarkar dan le shai kalphung ang nilau computer pani lunglei civil hospital ti changtlun na tur sumpai chengnoi khat singa sangli zaruk somkwa pali manga alo lei thua chuan hi chu ama mi mal sumpai tur le ham thatna tur bil atana man kholo na fin fi ani lo awangin sarkar na thok ani anga achunga thunei tu ten sarkar na thok te in khwa khirna dan disciplinary proceedings manga shem tur zok ani angti in court chuan criminal thu buaya chuan thiam a chantir thung ani court in thiam lo a chantir Dr. N Palai hi beila alo chwa to na chu hnol cancel nghal ani a jela dalu nghal tur ni in ni som pali thariat sang ni somni pathum hian a shem na tur court chuan ngei to ani ang NDA kan tel dan hi issue base kan tel mea athua zirin kan thlawpin kan thlawp lo mai Chief Minister Pu Zoramthanga chuan ati voin namrun in khoma MNF President Pu Zoramthanga chuan thu soin nimina India sarkar paithlatura parliamenta no confidence motion thelu ani a mipuin MNF chu NDA a atel awangin an thlawp angem thlawp lawangem ti an ngei to na sa a MNF MP te che dan chu kan hriat vekha central a po lian tak pani UDA Congress tel na le NDA BJP len na bera oma keini chu Congress tel na a omchi kan ni lo shimshima NDA kan tel dan ni issue basin kan tel meya athu azarin kan thlawpin kan thlawp lo me MNF chu pathian le kan ramtan ti a nget taka thuthlung wan tu kan ni ati Chief Minister chuan CAB po Mizoram a man kan du lawa kan dawa kan manglaw UCC po NDA chop chwani ma se kan vote puilaw Prime Minister ne na lekha po kathona kan du law le kan do don ti na satakin ka shilmei ani tunchum parliament no confidence motion bulpui berkha Manipur issue ani a central opposition in an putlu kha kan thlawp mai ani ati Assam Chief Minister po Union Home Minister in Arontir ani ka ringa minzo ta kan dau tur thu ka shila opposition lam kan thlop tur thu tlang takin ka shila Assam Chief Minister chuan absent mei turin min nge na pusil ro sanga kan MP Lok Sabha po anu damlaw ICE wa online ma se telluin a thlop tua atangani ati kan Congress unauten no confidence motion in thlop nge tur ani ti in ka bangla aron lu antuma min ti tir antum ma de khanti kan lo tum dim liam to so kani kan information minister pularwat ki machuan kan thil tum shel chiang turin ka shila kan Congress unaw te thangkam kha aper chel chiang le ani an holam kha bawana anin mukhom le nge yanga hlotling in ti takmo khati lai khan MKHC how to mi som panga tinen thupoi mo kan soilai ani a an ho hun po ati boy zawvek ani kha NDA kan telvi awang hian achung atangin na takin kan ba ungama MNF chuan NDA kan tel awangin pumodia thu kan nivelaw ama po khan kan dulaw barma lama kan unaw ral tlanti po an eile in sille fenen khovel shiata po kan pek tur thu kan puanga pumodia hena po kan nute lama kan nu chapani chu barma lama lu an phum thu ka shila barma refugee te chanpui de turin crore som kan di line crore thum chau min peke nge ani kan Chief Secretary po in Central Ador Don Khan minron bemhasa akum sang ka zakwa somsare atanga somsare pakhat chaukan East Pakistan atangin maktadwai tel laupui tu kha India sarkar ania inti angkhan kan laupui ve mei tiroti in ka chantira huai sen taka ke ni anga pumodia dawngam hi anom velaw Chief Minister chuan atibok MPCC President Pulal Soda chuan sakhu zalen natia India rama kan shiatlar tu sakwa ma sarkar in tibig nei lawa a in antlan na nia kan shiat khovel khothlang lama chuan secular idea secular state secular administration anti chuan sakwa shimshim hnol vek na hi akok tlat athi MPCC President Pulal Soda chuan hetiang ram sakhovon na atanga mishing te na lian tak ang he kan ram tan achalawanga yin kumsang ka zakwa somsare parukhan Indira Gandhi Prime Minister lain Constitution bulpui hi siam chat ania he siam chat na hi January ni thum sangka zakwa somsare pasari atanga man thei nghal ania kan preamble to the Constitution of India po hi secularity belin alawdang lamta ani ati zirmi ten western ngai dan secularity hi
apom tlat chuan India ram ro rel na le in obdan a in mil phalo na sa hle dona India ram sa khotam tak van mi pui hi keini sha thiam dan secular India kan ti ang hi kan nei lau chuan sa khote deute chu nek che po omin har satna tam tak in min tlak bua kanga sa kholian jok la wan lo theilavin India ram hi kan la om me ang ti la om tak ani atibok pulan so da chuan Mizoram MP pani puke walal venale pusila ro sang aten parliament a BJP kai shwai NDA sarkar rin tok lo na no confidence motion a NDA sarkar hi kan ring tok laweti in athlop zongin voice vote an pe chu lomom ati thu asoya he MNF headquarters emo Chief Minister Office atangin emo Mizoram mi puisha ta MNF party in NDA sarkar athlop lo thu hi puang zar ngei ro seti hi kangen na ani atibok in than anaya BJP zomlo anga Mizoram mi pui min bumle me don ni chuan kan tor na sato bum tlak kan ni to law sangka jakwa somruk paruka kan tor na kha tok veu to ani ti in MPCC president chuan a soyani he huna to soitu treasurer MPCC Dr. H.VANLANGHAKA chuan Mizoram MP pani puke vanlal venale pusila ro sang aten parlamenta BJP ka ishwai NDA sarkar rin tok law na no confidence motion a NDA sarkar hi kan ring tok laweti in athlop zongin voice vote an pe chulom om ati thu asoya hetianga MNF in BJP ka ishwai sarkar an rin tok to lau takset chuan NDA le NEDA atanga in la shanga sa kho zalen na du to pulal sota kai shwai Congress Party malak na adin Mizoram Secular Alliance lau tel ve turin MNF te hi kan so mani ati heti khopa kan namle kan sa khwa in atorlaya ZPM leader hi BJP an thopui don le don lau ala soi thei lau hi poi katia kan namle sa kho himna angai poi mo lau zia achiangani atibok Guwahati High Court Judge Michael Zothanku machuan ramhmasona na thoktura chlai tam tak hom shang le jela te khung bawa an om chupoi ati thu soin theito porui hlau turin mi pui asom Nimina Mizoram State Legal Service Authority in Government Aizawl College Conference Hall la NDNPS chungchang zerhaun an buat saya Kwalian ni in Michael Zothanku machuan Mizoram a ruihlo a hluar thute thunei tu ten ruihlo an mandan ti tar langin kum sang ni sompare ta changa July somni pathum thlengin heroin KG sanga za somkwa pakwa le rui theithil chidang tam tham tak man ani thu soin ruihlo ke noi man mi sanga zariat pariat zinga sangle zanhi somruk pakwa chu thubai siam sak Anni thote rui theithil chi shang man hlut zong chu chengvei bel chi zanga panga noi somnga sing ni sangkwa zani somsari pani man hu ani thu asoyani Resource person Dr. Chonglung man chuan rui hlau ti to te chan chua konga malak dan tur le a enkol zel dan tur te rui theithil ti thatlo zia te asoya Dr. Lelsang Zwala Khiang te Vice Principal Government Aizawl College chuan in lom na thu soin H.VANLAL ena Member Secretary Mizoram Legal Services Authority chuan lom thu soina anei ane MPCC shrai tu de chuan nimin khan chanchin bumi te an koma India ramani tin chanchin burin tlak ber zing ngai The Indian Express in August ni khat sang ni somni pathuma atarlan danin Mizoram to state sum tho cho atanga chutin leibanga ber state ani thu tar langi antar langni in an soi Hei hian Mizoram Chief Minister le Finance Minister ni Pu Zoramthanga hi Mizoram sum le pai enkol thiam lau ani ti atar lan rualin Mizoramin amamo chu thosoi thiam ringot ni lau sum le pai enkol thiam shwai tu amamo zia atia atar lang chiang hle ani anti Mizoram in state ani kumsang ka zakwa somriat pasari atanga kumsom thum chunga leiba anei chauzel tlingkhom le MNF sarkarin kumnga chunga leiba anei belza chu a in tluk thuak to ni in an soya heti khopa leiba pung chakhian Mizoram sarkar hi al omngai lauti soyin sumle pai enkol kunga MNF sarkar ang ma hlo chamle talbuai hi Mizoram an lo omngai lau ni in an soibok Labour rule na Labour dang a in siam belzela wangin Mizoram hi MNF sarkar hnuaya debt trap a atang meka sarkar la omle tur tan pu a rul hupur omtak cheti har sa tham Labour an hnu chiang ngei don antibok Central KTP le Lailand Consulting Private Limited Changkopin an siam Christian Chalai mobile application so in Khan Central KTP leader Reverend Dr. F. Patsungan at LANGSAR
LANGSAR Income hi Lailan Consulting Private Limited Office nei ania LANGSAR Income hi Chairman Media and Documentary Subcommittee Upa Janila Lompuina Kai Shwaya LANGSAR to Central KTP Leader Reverend Dr. F. Patsung chuan Central KTP lam kai noi thil hi hmuntin atangin zona kandong ver thina achana tamtak hi application hian apengal don ani ati Nulale Lian Zwali, Secretary Media and Documentation Subcommittee, Central KTP in report apea. KTP General Conference voice nga pakwane in arel angin, mobile application siam na atan malak chan ania, chu malak na chu bolzoin Lailan Consulting Private Limited in athlona an siam sak theitu kan chat nu'a Media and Documentation Subcommittee nen in mukomin October ni somsang ni somni pania in hremna zia ania malak zui zel ni in he mobile application hi payfel anita ani ati application hi Lailan Consulting Private Limited in athlonin KGP ta na siama Pulom sang Zola Project Manager Lailan Consulting Private Limited chuan application chungchang report pe in application chuan rongbol na ati ve thei nia nga in Lailan chuan lom takin an siam thu asoya application ni athi te shang te asoi bok KGP application hi mi zongzong in athlonin an mang theidona KGP News lekha chua event biale branch tin statistic Central KGP shrai to Synod choir member le Central KGP calendar te an thei ni a social media link shang da ani bog Google Play Store le application store ate athlonin download thei ani Supply Minister Pu Zoramthanga kumkalai mek kumin sangni somni pathum sangni somni pali chunga Mizoram Sarkarin bu 5 quintal noi thum sing ruk sangria zakwa somruk pathum alei to ti soin manson stock awang hian fur khochia ta wangin ramchungin bu 5 lakh chama wanga nunna chanan om lauti asoi Aizol Press Club a Thar Theder to te akom na Pukelarin na chuan Nimin Khan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department in malag na shang te asoi fia for puilaw thlen lai mi puiten e lebar an tlak cham launan bu fai ma motor ang zate che khol lok thin ani thu asoya kumsang ni som pakwa atanga kumsang ni somni pani chungkhan Sarkarin Supply Center Thak bi ka manson stock bu fai quintal noi kwa singret sangret jasari somriat pakhat point pariat pali che kholani a kumin bi ka center somsare panga abu 5 quintal noi khat singkwa sangli zanga paruk point pakhat che kholani ti in hemanson stock awang hian for chiat lai pu in Mizoram chunga eile bartlak cham awang ril trama thi vo in thlengin tuma an la om lau ati Supply Minister hian AAY chungkwa tin hena January sangni sompakwa atanga vo in thlengin chini sugar thatin chungko khata amantlom kezi khatzela cheng somni pali in an sem thin thu asoya kumsang ni somni atanga chini supply na rethi quintal khata cheng sangli zanga ati sanani a tuna hian Sarkarin AAY tin hena chini apek na a hian quintal khatzela cheng zathum zel atum thin thu asoi Gas home delivery chungchang soin Pukelarin liana chuan September sangni sompakwa khan pilot project angin college feng aizola kalpui chan ani thu asoya tuna hian IOCL LPG connection nei tu po in online booking anti chuan gas agency te consumer kot kaya ngei an thlen saktur ani ti chu danding lai ani thu asoi bok ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni